unapomwambia Mungu niko tayari, ni lazima kufungua moyo wako kabisa. Ni lazima kumwendea kama ulivyo. Yesu alipokuwa akiwaita wale wanafunzi mmoja mmoja, wale wanafunzi hawakuwa wakamilifu, walikuwa na madhaifu mengi sana. Aliwaita wakina Petro, walio waoga na wadhaifu, walio na matatizo ya namna mbalimbali. Wakina Yohana aliwaita, alijua anaweza kuwakamilisha. Nao ni kwa sababu mioyo yao ilikuwa tayari, na ndio maana Mungu alibadilisha historia yao. Ndicho Mungu anakitaka leo kwako. Anataka useme ndiko tayari. Ninajitahidi niwezavyo, imeshindikana, lakini ninataka wewe Mungu, ninikabidhi kwako, niko tayari, nisaidie.